mbahaye ikaze kuri Rugimbana Sport ndetse nabifiriza kugira icyumweru cyiza cyane. Reka dutangire amakuru yacu mu kinyamakuru AC cyagarutse ku ikipe ya Real Madrid yatsinze igitego kimwe ku busa ikipe ya Sevilla, akaba ari igitego cya Vinicius Junior. Igitego rero bahura n'ikipe ya Sevilla mu by'ukuri cyafashije Zinedine Zidane mu by'ukuri. Nawe mu kiganiro makuru akaba yavuze ati ndishimye cyane ku bijya abahungu banjye bakoze, ati yari iminsi itari yoroshye cyane. Ikinyamakuru marika cyo kikagaruka kuri Zidane, akaba rero bavuga ati Zidane yiteje urukingo kabisa i Sevilla, yataza kwikingira i Sevilla byari kumukomerana cyane. Ikinyamakuru kigakomeza inkuru rero kitubwira kiti kabisa uyu nguyu ni umugabo uri seriye kandi biragaragara ko ari umugabo wo kugirirwa icyizere. Madrid rero yongeye kwerekana kabisa indi version yuko iri competitive kandi yegizije gushaka amanota muri scenario zarizo zose. Akaba rero ngiye intsinzi iraza gufasha cyane bikomeye kwitegura match bafite cyane rero itazibagirwa ngo bazabahura n'ikipe ya Borussia Mönchengladbach. Ni match itazibagirwa kabisa, ngo ni match yo kwicara ewan ukazahora wibuka icyo bita match de legende, ukamenya ko wagiye muri Europa cyangwa se wakomeje mu kindi cyiciro byari bikomeye. Ikinyamakuru mareka kandi kigakomeza inkuru za cyanga rero kitubwira ku ikipe ya Atletico Madrid yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Valladolid ibitego biri ku busa. Akaba ari igitego cya Thomas Lemar ndetse n'igitego cya Lorient. Thomas Lemar wakoze agashya by the way yaherukaga igitego ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2019, ariko uyu mukapo yongeye guterekamo igitego. Mundo Deportivo mirarira ikavuga ati LL fatale kabisa, ati ikosa ritabaho kabisa ry'amahano. Akaba rero ikipe ya Barcelona yongeye gukora amakosa itsindwa n'ikipe ya Cadiz ibitego biri kuri kimwe. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati defense itari imeze neza cyane kabisa, Migueza ngo byamucanze, Alba, Lenglet na Ter Stegen ngo bakinye match mbi cyane. Hanyuma Barca ngo yagaragaje intege nke cyane kabisa, ngo byongeye kwerekana ko ikipe ariyo gushidikanywaho kabisa muri iyi season. Ikaba rero yatsinzwe ibitego biri kuri kimwe, hanyuma imaze gutakaza amanota 12 ku ikipe ya mbere ya Atletico de Madrid. Nuko ngo Atletico burerusha 12. Ikinyamakuru Sport kikaba rero kitishimiye intsinzi ikipe ya Cadiz yakubise Barcelona ibitego biri kuri kimwe. Akaba rero intsinzwi bakubitiye ahitwa Carranza, akaba yabasize mu byago bikomeye cyane. Bararushwa 12 n'ikipe ya Atletico de Madrid, bamaze gutakaza match enye mu 10 ziheruka. Nuko ngo batsinzwe n'ikipe ya Getafe, banganya na Deportivo Alaves, batsindwa na Atletico Madrid, hanyuma batsindwa n'ikipe ya Cadiz. Rero bikaba ibintu bitameze neza cyane ku ruhande rw'umutoza Ronald Koeman. Ikinyamakuru rero gikomeza ngaho kitubwira yuko ikipe ya Barcelona yongeye kwerekana ibimenyetso bitari byiza cyane mu by'ukuri, ko itari concentré cyane mu byirimo. Hanyuma akaba rero ngo byongeye gutanga isura mbi cyane ku buryo ngo rezitani zikomeza zikagenda gutya, ngo buri buzanire ibyago bikomeye cyane ikipe ya Barcelona. Kuri ubu ngubu tuvugana ikabiri amanota 3 kuri zone ya relegation, no kwangirira rusha ikipe ya 17 amanota 3 yonyine gusa. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikabigarutse rero itubwira ati turbo ku ikipe Inter domira kabisa, ikameze nk'ifite turbo. Ati Juve yo ati yanyereraga kabisa. Rero ikipe ya Inter yitwaye neza cyane itsinda ibitego 3 kuri kimwe ikipe ya Bologna. Ashrafa akimaterekamo ibitego 2 uri decisive cyane. Hanyuma no musore Romelu Lukaku 3 rero kuri kimwe cya Bologna. Mu gihe ku rundi ruhande Juve ikaba yitwaraga neza cyane rero itsinda ikipe ya Torino muri derby ibitego 2 kuri kimwe. Akaba rero bitwaye neza cyane umusore Wilson McKennie w'umunyamerika ndetse na Bonucci, akaba rero batsinze ibyo bitego 2. Hanyuma ikimakuru kitubwira kiti uwitwa Cristiano Ronaldo ndetse na Paul Dybala bari decevant, batengushye cyane mu buryo bukomeye. La Gazzetta dello Sport kandi gakomeza ngaha rero itubwira ko ikipe ya Monza rero akaba amakuru ngo yageze ku munsi w'ejo kabisa kuri 6 après midi. Akaba Mario Balotelli rero ngari hafi kumvikana ikipe ya Monza. Ikinyamakuru rero kikavuga ko bishoboka cyane ko Balotelli ashobora kuba agiye kwerekeza mu cyiciro cya kabiri muri ikipe ya Monza, affaire à suivre. Tutto Sport ikagaruka rero ku ikipe ya Juve ngaha kabisa. Ikinyamakuru kivuga ko Juve rero yitwaye neza cyane muri derby mu gihe ibyayikomeranye cyane ikipe ya Torino. Ariko kandi ikinyamakuru kigaruka ku ikipe ya AC Milan ikaba ikine 245 zahara mu Butaliyani 345 z'i Kigali. Baraza kuba bari ku kibuga cya Sampdoria gusura Claudio Ranieri. Ikipe ya Stefan Pioli iraza kumanuka mu kibuga idafite Simon Kjaer ndetse na Zlatan Ibrahimovic, ariko barareba ko bashyiramo ekare kabisa ku rutonde rwa championnat, barakureba ko baterekamo ikinyuranyo cya hatari. Ikinyamakuru kandi kinagaruka kuri Monza igiye guha akazi Balotelli. Akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti iyi niyo bita dernière chance kabisa, amahirwe ya nyuma muri kariyeri ya Balotelli rero kuba yongeye kubona ikipe agiye gukinira mu gihugu cy'Ubutaliyani. Monza rwose ngiri hafi kurangizanya nawe. Corriere dello Sport hoyo ikabigaruka kuri Diego Armando Maradona witabye Imana. Akaba uyu mugabo rero nyuma yo kwitaba Imana mu by'ukuri hari byinshi byagiye bivugwa nyuma y'urupfu rwe. Muzi ko hari abaganga ngo kubakurikirana, ngo urukiko ruri kubakurikirana ngo bashobora kuba baramugiranyeho uburangare. Muzi ama association y'abadamu amwe namwe yagiye arwanya Maradona kabisa, bavuga ati ntago agomba guhabwa icyubahiro nk'icyo mushaka kumuha. Ati rumwe mu bantu batingaga abagore nabi cyane. Akaba rero final ariko ibyo byose ikipe ya Napoli ikaba yarabirenzeho tayari yo ikaba yaramaze guhindura
guhindura izina rya stade ku munsi w'ejo ku buryo buri official, akaba San Paulo ubu ngubu ntabwo ari kitwa stade ya Napoli, ubu ngubu isigaye yitwa Stadio Diego Armando Maradona. The Sun ikavuga ko ikipe ya Manchester City ku munsi w'ejo yatsindaga Fulham ibitego 2-0, ari Raheem Sterling ndetse na Kevin De Bruyne. Akaba rero hari haciye imyaka 15 Manchester City itarangiza game ya Premier League idasimbuje. Ku munsi w'ejo rero ikarakinye match ya Fulham, abakinnyi batangiye nero barangiye nta numwe bigeze basimbuza. DML ikaba izamuka yitwereka kuri match ya Man United rero yatsinze ikipe ya West Ham ibitego 3-1. Mason Greenwood, Paul Pogba ndetse na Marcus Rashford akaba batsinze ibyo bitego 3. West Ham rero ikaba yababajwe na comeback yakorewe hejuru y'ikipe ya Manchester United. The Sunday Telegraph ikaba igaruka ngaho ivuga ati king of comeback kabisa. Man United rero ikayamaze match 9 zo hanze itaratsindwa mu rushanwa yose. The Sun ikayunganira ngaho inayibwira ati muri Premier League match zimaze kuba 5 zo hanze Man United idatsindwa, ibintu biherukaga muri 85 muri 86. The Sun ikaba kandi yagarutse kuri zooming to top ko nkunda amatitre ya The Sun. Akarere ikipe ya Chelsea na Kazuma bafashije gutsinda ibitego 3-1 ikipe ya Leeds. Akaba rero ari Olivier Giroud, Kazuma ndetse na Christian Pulisic wateretsemo igitego cyo munota nyuma, rero Leeds bayikubita 3 kabisa, yari show hatari. Sport Star Sunday ikatuzanira inkuru hangaha itubwira ko Bruno Fernandez nyuma yo rero aje mu kwezi kwa mbere aguzwe miliyoni 47 z'amapaundi kuva mu ikipe ya Sporting Club de Portugal. Akaba rero uyu mugabo yaraje agira impact mu ikipe ya Man United, tuvugana umushahara we wakagiye kuko kabiri, United ikabigiye kumutereka ku 200 by'amapaundi ku cyumweru. Uyu musore amaze kwitwara neza cyane, match 37, ibitego 22, assist 14, uruhare rw'ibitego 36 muri match 37 kabisa. The king on fire kabisa, oh la la. Sport Star Sunday kandi kagaruka kuri Jurgen Klopp, akaba yamaze gutangaza ko imwe mu ikipe ya Chelsea ari ikipe kwitondera cyane kabisa, arayiha amahirwe yuko yatwara igikombe cya champion cy'uyu mwaka. Ikinyamakuru L'Equipe mu France kikaba cyagarutse ku ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinze Montpellier ibitego 3-1. II Mbappe akatsindaga igitego cye kijana kabisa, byatumye rero ikipe iguma ku mwanya wa mbere. Mbappe ibitego 100 amaze gutsinda 74 muri Ligue 1, 13 muri Champions League, 10 muri Coupe de France, hakazamo 2 muri Coupe de la Ligue ndetse na Trophée de Champion. Amaze gutsinda igitego kimwe ko kangaha ikinyamakuru L'Equipe kiri kubitwereka. Hanyuma kandi uyu mugabo akaba kuguru kwe kw'iburyo kumaze gutsinda ibitego 78, ibumoso ibitego 20, hanyuma n'ibitego 2 by'umutwe, ntago yatsindisha umutwe Mbappe. Hanyuma igice cya mbere nicyo gice atsindamo ibitego bikeya cyane par rapport igice cya kabiri. Igice cya mbere amaze gutsindamo ibitego 33, mu gice cya kabiri amaze gutsindamo ibitego 67. Ibi ni ibitego gusa amaze gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ku myaka 21 uyu musore afite umuhanga cyane. Rero urumva ko agumye mu ikipe ya PSG akageza ku myaka 33 yamaze kwitsinda ibitego bigera muri za 400 cyangwa 500 aho ngaho. Hanyuma uyu mugabo akaba hari minota abari dangerous. Buriya Mbappe kuva ku minota 31 kujya ku minota 45 igice cya mbere amaze gutsinamo ibitego 19, hanyuma kuva ku minota 76 kujya ku minota 90 mu gice cya kabiri amaze gutsinamo ibitego 30. Nukuvuga ngo uruhare rw'ibitego 49 mu by'ukuri amaze gukora muri iminota 15 ya nyuma buri gice. Nukuvuga ngo ni umugabo w'umuhatari cyane mu minota ya nyuma, niyo ahandi ho yica ubudefenseur bwamaze kuruha, ni hakubitira mu mavi. Les amis, weekend nziza cyane mande barinde.